Hawu, bafowethu, nazi iy'ndaba ekuthiwa kuSereno-ke, hhayi i-Chiefs yamkhulula abafana abadala. Kuthiwa-ke indoda-ke hhayi ayibone ukuthi izoshonaphi. Hhayi, kuthiwa i-Chiefs-ke isi-decide-ke e-renew-a inkontileka yakhe njengoba sazi nje ukuthi-ke iyaphela noma nje isiphelile. Kuthiwa-ke iy'mpofana zithi nje, hawu ndoda endala, sikufisela ukuhle kodwa lapho ozoya khona. Hhayi, uSereno yena azange abe yile nto esasicabanga ukuthi uzoba yiyona lapha empofaneni uma efika. Hhayi, yena azange ube nawo nje amagemu lapha nalapha kodwa nje hhayi ngeke sikhale sithi silahlekelwa umdlali. Cha, ngabe ngiqamba amanga bafowethu. Yena ubile nawo amagemu esingawabala nje lapha kwi-Nedbank Cup kakhulukazi. Cha, ku-Nedbank Cup le esayiwina wadlala kahle umfana omdala, ngeke simdlele amandla akhe esaphila. Cha, wadlala kahle lawo magemu lawo bafowethu e-Nedbank engicabanga ukuthi waba nawo umthelela omkhulu ukuthi siyiwine futhi i-Nedbank, yabo. Kodwa-ke emva kwalokho-ke nje hhayi angiphindanga ngambona noma i-game time ebuye engayitholi abuye ayithola kodwa nje hhayi azange asinike le nto esasiyibhekile bafana abadala. Wayeze ehlulwe u-Obrigado uma engenile, yena uma engene wayevele abulala igemu, yabona-ke. Cha, sithi umfana omdala asimfiseli okubi siyimpofana, cha simfisela nje okuhle kodwa lapha eya khona sithi nje mfethu asikuzondi, cha ndlela enhle mbhemu, ndlela enhle mfethu. Ngoba-ke cha engicabanga ukuthi usuyoya kulama-team la amancane la oyoqedela khona i-career yakho. Lama-team nje oswelele o-Arrows, cha ungaya lapho isizini amabili eyodwa kodwa nje kulama-team asemakhulu, hhayi udlalile khona mfowethu ngeke sikudlele amanga, ngeke sakudlela amanga mfowethu, udlalile amagemu akho la owadlalile abe mahle kakhulu uSereno mfowethu. Cha, sithi nje ndlela enhle mbhemu, ndlela enhle mbhemu, asikuzondi sikufisela okuhle kodwa mbhemu. Sibuye-ke size lapha-ke kulo coach esimphethe ukuthi njengoba engaka-announce esekhamba abadlali kangaka, shuthi yena akasiboni isidingo sabo uSereno. Uma ngiy'buzela nje badlala kwethu isidingo sabo akasiboni ngoba phela engicabanga ukuthi u-coach okumele a-announce ukuthi akabadingi ngoba phela i-Chiefs ayikaka-announce kodwa nje sekubaliwe ukuthi laba abadingakali. Engicabanga ukuthi i-management engabadingi, u-coach ebengakayisho ukuthi akabadingi ngoba phela i-coach ngicabanga ukuthi izofika nje emavikini nje ambalwa ezayo, uyabo. Kodwa-ke manje i-management ithe khomu ngibonge ingane zakwethu.